عارف الفرق ما بين واحد بقاله 10 سنين بيتعلم انجلش وبيدرس انجلش، وما بين واحد تاني بيخطفها هي وطايره كده زي ما احنا بنقول، او بيعرفها هي وطايره كده، بيلقطها هي وطايره؟ مش ذكاء. الفكره هنا في الزتونه اللي هقول لك على المفاتيح بتاعتها تعرفها انت وطايره. المشكله اننا بنتعلم الانجليش اللي هو بتاع الكتب، اللي هو مخليك عامل زي الطالب بتاع الابتدائي، اللي هو بيقول لك مثلا I want to eat, I want to play, I want to مثلا I want to sleep. الكلام ده كله صح، ولكن عامل زي الروبوت او عامل زي الطفل اللي هو بتاع الابتدائي. لكن ممكن تقول مثلا I feel like. I feel like دي بتغير معنى الجمله خالص. I feel like I'm very like. I feel like I'm up for. I feel like I'm up for. بدل ما تقول يعني I want انا عايز، اقول I feel like I'm up for. يعني بدل ما تقول I want to drink coffee، قول I feel like having coffee. I feel like having some coffee. I feel like having some coffee. وبدل ما تقول مثلا I want to go out، قول I feel like going out. I feel like going out.